Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal Dominik Gamer Cro. Danas ćemo raditi reakciju od Luke Modrića, Full HD rezolucija. Idemo da stavimo ovo sve iz početka. Ovako ćemo, a vi uživajte. Ali Modrić je dao gol, bar dobro se razve, prije u Tottenhamu, sada dalje, evo, 10, evo vidite. Fantastičan gol Luke Modrića, evo vidite, još jednom, eto, gol je bio, evo, evo idem na 9. Ovo ne znam protiv koga su igrali, ali je gol bio fantastičan isto gol. Evo, vidite. Sad put se to ponovi isto. Gol je bio, sad ću opet, da vidite gol. Fantastičan gol Modrića. Evo vidite opet. Evo vidite. Jopa, gol. Ovo je bio isto najbolji gol ikada našeg kapetana. Opa, golčina, prava golčina. Real Madrid protiv ja baš ne znam ove gradove i to u Real Madridu. Evo iz druge. A gledam samo ovo pogledao gdje će da ide lopta. Evo vidite, gledam samo gledao sve. Idemo broj 4. Vidite, opa, ja mislim za Tottenham, ja mislim to je bio Tottenham. Pa onda Modrić vada riješio gol za njega. Kako mu lagano uzeo loptu i gol, Hrvatska protiv, ne znam protiv koga. Ali Modrić je ovo dao gol, svaka mu čast. Protiv Turske, ja mislim. Ovo je Real protiv, ovo je, evo sad ćete da vidite gol. Fantastičan gol Luke Modrića. Fantastično. Ovo bilo. Opa, golčina, golčina. Zadnji je ostao. Ovo je bio isto jako dobar gol. Real protiv Tottenham, ja mislim. Ne, nije bio to Tottenham. Recite mi u komentare ko je ovo bio kad su ovo igraju Real protiv. Okej. Dakle, ne ulazi! Evo, ima dosta pjesama kako je dao gol. Za pjesmu devetka, golovi 10. Tako da, ako da snimim još i drugu
mislim, treću reakciju od nekog drugog igrača. Vi mi recite u komentare. Samo. Ok, to je bilo to. Hvala sam što spavili ovaj klip. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Da se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav za vas i peace.